Poza, presek i stav. Trbusi vremena, umesto predgovora. Periodi sasvim izdeljeni, sasvim različiti, završavaju se dramatično i to kad pomislite da ćete umreti, kroz niz dramatičnih događanja nađete se u novom trbuhu, u sasvim novom periodu, u nečemu što nema mnogo veze sa prethodnim. Kao da ste jedina veza vi sami i vaše uspomene. Iako je sve u vašem životu izmenjeno, sve okolnosti, ljudi, čak osnovno raspoloženje i osjećaj da idete u pravcu sreće, nesreće, smrti, života. Kad dođete negde na polovinu, međutim, ili tako izgleda, kao da izgubite tlo pod nogama i svaku kontrolu nad događajima, kao da vas talasi tumbaju i okreću levo i desno, ništa više ne liči na ono od ranije i sva ta vaša raspoloženja i sve što ste mislili da je sigurno, da je određeno kao pravac, ne važi. Sve se izmeni i vodi vas do samog kraja neminovno. Borite se jer drugačije ne može biti, iako je vaša volja skoro sasvim nebitna. I kraj je neminovnost, ali onda, kao što je rečeno, nastaje nešto drugo. Mislim da je poslednji kome je to palo na pamet pre mene izumitelj dušaka na naduvavanje. Kao šinobus, kao tramvaj. Prilika da se posmatra kako vreme protiče, iznutra. Kad nemate posao, nemate izvor prihoda, imate ograničenu količinu novca, ali dovoljno da vam to omogući relativno spokojan život u jednom ne sasvim kratkom periodu. Možete povremeno i da se opustite, kao da je to redovno stanje stvari, kao da će tako biti za uvek. Kao kad letite avionom, udobno i bezbedno, sve je nepomično kao u tapaciranoj sobi, iako jurite neverovatnom brzinom kroz vazduh. Čak ako gledate kroz prozor, krajolik se menja, ali mnogo sporije nego ako putujete automobilom. Slično, dešava se u braku, u detinjstvu kad ne idete u školu, u različitim vanrednim stanjima. Osjećaj je varljiv, vreme ipak protiče, iako bez vas. Obično jašete na vremenu, da tako kažem. Idete po površini vremenskog toka kao šinobus, tramvaj, nešto slično. Vreme na fotografijama. Kada upoznate nekoga kao starijeg, može vam kao mlađi na starim fotografijama izgledati pomalo smešan, kao da nije on sam ili nije sasvim ono za šta važi. Kada upoznate nekog mladog, pratite ga kroz život, iznenadite se promenama koje njegovom liku donesu godine, ali on ne izlazi iz karaktera, samo se menja. Neobično. Isto, kada vidite staru fotografiju na kojoj je pas, čak i fotografiju staru 15 godina, pas na njoj izgleda kao da ne može više biti živ. Izgleda nekako kao iz prošlog vremena, iako se na njegovoj pojavi ne mogu videti promene mode, niti se rase tako brzo menjaju. Misterija. Kraj. Na kraju sve splasne i sve se vrati na svoje. Ostane samo koža da visi. Možete da je okačite od ovratak. 2016.